Ya, halo guys. Ya, inilah dia namanya di warung Kumis Jonat Simanulang. Jadi jangan lupa singgah di Sidartoba warung Jonat Simanulang, oke? Samping rumah makan Dora. Kanan lo, kanan. Jangan lupa di like, di share, komen, subscribe, oke guys ya? Ya. Lomat dongania di bornini Lupo mai datang aki Lapa poson rohaki. Jonat, mana Jonat? Ini warungnya, tukang warung. HP foto masude itu Hai nang parmea mea womu au HP Neng muru kau walai dan tardokau Hati niro haki Hai goa sama itu Songo di papaheranmu HP horat di bibir doita Holong dirani Tuhan terhidim rohaki Di baga-baga bituan Dan terpilih tau di Ya, ya guys. Oh, nama dia Kumis. Gas. Akhirnya lebih siapa ya? Bocah. Udah sih back Kumis. HP terfoto masude itu Hai nang parmea mea momu au HP Neng guru kawalai dan tardoka Hati niro haki Hai boa sama Songo ni papaheranmu Tuhan Tukule horohaki Lama kahongi ho Madang hosiana HP hola di bibir doito Holong di di baga-baga bituan Hai dan terpilih tau di terhirim rohaki di baga-baga bituan Hai dan terpilih tau di Ya, thank you, terima kasih. Ya, Kumis. Lihat saya ragu bisa.